Ohajao svima, ovdje Srpski Shinigami i dobrodošli na moj prvi gameplay. Ovo je trebalo bude pre 2 klipa sam trebao da izbacim ovaj gameplay, ali naravno nešto mi se desilo sa folderom i nisam mogao da ga stavim da se radi na YouTube. E sada, ako vas zanima samo anime, ja sam inače anime kanal, ali radim inače i gameplay i radit ću još par stvari. Inače, da nastavimo. Ova igrica se zove Cuphead, inače jedna od najtežih igrica koje mogu reći da sam igrao. Izašla ova godina i nisam zaista očekivao da će ovoliko biti teška. Ali animacija je fenomenalno rađeno, kako se zove ovu igricu. Ovaj deo nikako da prođemo, sad ćete vidjeti. Morate tačno da znate mapu da bi znali da pređete. Sad malo čučam, jevi ga. Nisam trebao da čučam. Jevi ga, sad treba i da se zagrem, pošto nisam igrao neko vrijeme. Inače od gameplaya igram svašta, ne igram samo jednu igricu. Mogu vam reći, imam preko 25 igrica na mom kompjuteru. I imam bukvalno sve, svašta da... Imam nekoliko glavnih igrica i imam nekoliko ovakvih koji sam htio probao. Jebi ga, htio sam pucam. Inače sad ću da nakon se fokusiram na igricu i da ne kenjam. Ok, nećemo tako. Čekaj, retry. Idem na kurac. Šli klip koji sam ja htio da izbacim jeste malkice lagovo, sada radim mnogo bolje. Znači, otprilike sam provalio koju foru. Jebem ti pera, detlić. Opet zajebano ove bubice, ovaj pink, da skočite na njih, pošto moraju da padaju da bi ju mogli da je udarate. Ovaj deo je lak, samo trebate da se... Znači, ovaj nivo već prolazim 18 puta, ne mogu da pređem zbog mini bossa. Jebem ti život. Zbog jebenog mini bossa. Ovo drvo će ne moram. Ali ovo drvo, na primjer, je panj. Trebam dosta da pucam da bi... Ove bube me nerviraju. Trebam dosta da ga pucam da bi... Evo, ovo će biti brže. Ja. Svaki život je bitan, pošto možete bukvalno na bilo koje mjesto da umrete. Ujebem ti život. Znači kao i anime, tako i otprilike igram i igrice ko ludak. Naravno kada imam vremena. Će kucat, 1, 2, dobro. Ovaj deo je lak. Sad samo treba da dođem do mini bossa. Inače preporučujem ovu igricu, jako je slatka i mogu vam reći vrlo je teška. Ja imam krakovanu verziju, znači ako nemate para za igricu trenutno, slobodno uzmite tu krakovanu verziju. Stvarno ovo, evo, mamicu ti jebem u pičku. Dođi. Zajebano, zato što ne znam gdje će da... Ajde. Daj, brate mili. Inače, kada je igrica preteška, meni trebaju moji specijalni kolačići. Samo da pojedem jedan. Okej. Samo mogu da povedem njega. Inače imate te running gunove koje sakupljate para da bi kupili u shopu neke power-upove. Ali ovaj running gun uopšte ne mogu da prođem. Mogu vam reći ista je težina kao prvi boss ili tako nešto. Da bih preporučio da uzmete, kako se zove, flashbang, pošto je jedan od najvećih stvari koji će vam pomoći. Ostale upgrade-ove, možda po neki upgrade-ove su čak i downgrade-ove, ako pazite, pošto primetio sam jedan downgrade, na primjer, dobijete 4 srca, 4 života, 4 puta može neko da vas udari, ali gubite jačinu u ovom pucanju. Što i nije baš pohvalno, pošto vam treba ova jačina da bi prezavršili nivo.
Ok, evo smo opet. Sada imamo opet 3 života. Ne, imali smo 2 prošli put, znači ovo je bolji put. Ovo je... Ovdje sam Steven. I panjevi me zajebavaju, pošto... Op, 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 op. Ajmo. Nije uopšte zahtevana igrica, znači poprilično je dobra. Moram samo se... koji kurac? Aha, da, pogodimo malo. Sad trebam samo pazim gdje će on... O! Ovo neće da pogodi. Ponekad animacija je toliko dobra da ne znam gdje će da ispale ovo govno. Evo vidite, ja sam mislio... To! Oooo! Jaj! Šta? Ha? Jo, hvala kurcu! Ovo je zaista prvi put kad sam prošao ovo. I svaki put kad, na primjer, završite ovakav nivo, dobijete ocenu. Tu ću samo ubrzano da bi pošto je vrijeme. Naravno, da dobijete perfektnu ocenu, to je zajebano. Kao što vidite, trebate nekoliko puta da iskoristite moć i da perijete i to tako sranja. I svaki put kad završite mapu, završite nivo, dobijete deo mape. I što mi se jako sviđa. Sada ja imam 7 mojih parica, sad ćemo imamo što da kupimo. Sada, evo vidite na primjer, as an additional hit, ovo je na primjer downgrade koji sam ja vama pričao. Vidite ovo damage. Aha, piše kao X, to je vjerojatno moja bivša moć. This first parry move is automatical, you need to do this jump. Medium range and a good damage. Ovo mi se sviđa. Šta je ovo? Hold attack to increase damage. Ovo je dobro, ali samo što... Ovo je jako dobro. Ali nemam pare, sad ću ući. Šteta što to nije bilo pre, pa da uzmem. Ako ste čuli ako čujete moj kompjuter, ne igram na tosteru, hvala vam na pitanju, nego imam problem sa kompjuterom, ne znam, jako zuji, moram da izvadim CD-ROM-a, zaboravio sam moj put, a pošto imam ograničeno vrijeme, jebi ga, izvinjam se. Inače, hvala na gledanju i vidimo se u sljedećem klipu. Sayonara!